Terima kasih yang telah mengikuti perjalanan Al-Fatih Abia. Ya, tolong di subscribe rekan-rekan ya, supaya channel kita berkembang. Oke, terima kasih yang udah membantu Al-Fatih. Dan di like guys. Suasana di Gegor ini terasa panas dan dingin di Tubi RUU Mutabor Tubuh. Suasana di Gor sangat panas guys. Di Tubi RUU Mutabor Binti, bukan Tabor Tubuh ni, kata Tabor Binti di BUU. Apa-apa ye. Oh Tuhanku. Tolong bantu di subscribe ya, rekan-rekan. Apa main? Apa main? Besok sore. Lupa tu umur. Oh tu umur. Dan di subscribe. Kau kali mau kau menang. Balun.
Ya dibantu subscribe-nya, dibantu like. Terima kasih rekan-rekan. Oh Tuhan, palu angin nah. Mengalu angin tu. Jadi hati nak jadi dia. Mak, jadi hati ya. Ya bantu di share ya, rekan-rekan. Aduh. Siap menang, baru tahu Arin. Supaya pindah lagi, pindah posisi. Pindah posisi. Ini lapangan 3 ya. Tadi Pak Kecik menang ya. Tadi main Pak Kecik menang. PB Westlife. Dah dua ye. Satu iya. Iya tu. Ha.
Ya, rekan-rekan yang dibantu subscribe ya. Dan di like. Oh, ini mantap ini. Ya, dibantu subscribe-nya, dibantu. Mohon bantu di share ya. Enggak lagi live. Oke, kita pindah tempat yang ketiga nih. Tionghoa. Ini Tionghoa. Hik. Kapan menit? Berapa menit? Nah. Ada habis. Siapa menang lu? Orang nih. Terlambat sudah ya. Lapangan sorot. Oh, lapangan 1 disuruh sorot. Nah, lapangan 1. Ya, bantu di subscribe ya, dan di like dan di share ya. Terima kasih. Pas hukum. Ya, di subscribe, di like.
Oke lah guys, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Kita sambung lagi setelah nih. Ya, kita istirahat bentar, kita sambung lagi.